Film Dara iz Jasenovca, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama dobio izuzetno loše kritike, juče je premijerno prikazan na RTS-u, a utisci onih koji su pogledali ovo ostvarenje podelili su i srpsku javnost. Tako su se na Facebook profilima mogli pročitati sledeći komentari. Pitam se kako neko može tako hladno analizirati da li je film dobar. To nije film, to je istina. Ljudi treba da osveste da postoji zlo i da ono nije u narodima, već u pojedincima koji su bolesni, psihopate. Drugo mišljenje izneto na Facebooku je da se ono što se u logoru dešavalo nisu ni delom prikazali. Vrlo loše odrađen film i nije ni čudo što ima tako loše kritike. Za takav strašan zločin treba da se nađe vrhunski režiser. Ovdje je očigledna površnost. Šteta što naše žrtve još dugo neće biti ekranizovane na pravi način. Ovo je mnogo blago urađeno s obzirom na to šta su Ustaše sve radile, napisao je VB. Namerno je ovo snimano i pušteno od strane države da bi nas opet zamajavali. Samo se setite ko su nam predsjednik i premijer i sve će vam biti jasno. Sve ovo znamo, ništa novo, svrha je nešto drugo, samo budite svesni i ne dozvolite da vas zamka uvuče u sebe, napisala je DN. Teži film u životu ne gledah, reka suza, tona očaja i milion pitanja. Kako, zašto? Ne ponovilo se, poručila je ZB. Film je izuzetan, ali nije prikazano ni 10% užasa i zamislite i tih 10% svetu smeta, licemerno, smatra MJ. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu se dopao film Dara iz Jasenovca i istakao da je veoma važan za naš narod jer govori o mestu najvećeg stradanja našeg naroda ikada. Predsjednik je govoreći o utiscima o ostvarenju i dilemi da li je reč o priči o stradanju Srba ili propagandi, istakao da je država pomogla film i to na njegovu inicijativu. Ako neko treba da odgovara zbog toga, to sam ja. Ponosan sam na tu činjenicu što su se posle 75 godina neka država, predsjednik i neka vlada setili da bi trebalo da se pomogne nešto što će da govori o našim žrtvama u Drugom svetskom ratu i našem mnogostradalnom narodu, naveo je Vučić.